Oh yes. Ile kenada. Karanja David. Karanja David. Oh yes. Mitambo ini akameme kayo kamwege. Oh yes. Aya hothe ori kuma kuri oguo kiri nyanga kiri mabogo kia jahe kiri biro iro kuri wire mashiago ngukinya mutaburuko wa Nyandaro handu hothe nyumba ya Mubi Aroma. Oh yes. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Ini wa madama kuigagara Old School Thursday. Old School Thursday JKA imesija. Na kama kawaida kama wa JKA iko wima tuko chonjo kabisa. Karibu sana. Nije kukwela karibu karibu. Ne mama karibu sana mama witu. Asante sana. Gateka muno. Mama ai. Ego morio. Aja ya jira mwenda igwa mwena mama guo. Karibu sana niyo kaje time MCB ka tufaman. Jitagwa section goni watho ita. Nyo mode jikarire gitege ya gathaia Dennis. Ndimunyitireire ni anyitirwo rito shughuli muthenya wa mode. Oh yes. Ani ndagika kumunyitirira mwaro mwena uyu. Data board chair. No. The JKA has no power vacuums. Modu athia na gite giake. As we speak now, I am the AG board chair, the SG, JKA. Ituro icio ciothe ni ndi nacio. Ituro na giroria watigu. Nitugite kindu gitagwo riri. Several coup attempts. Sikiroga. Kuma gathuke mundu na mzima. Ni uhoro ucio wa gutua mundu acting ri. Tutinvoka atiko tu. Como no queda con carrera. We kulikana katiba ito ka JKA ri. You are just an amicus. I'm amicus, friend of the court. Exactly. The friend of the JKA. Ndio kama nyomo de kinyitirere JKA. Oh yes. Na iko wima. Iko wima sana. JKA no watigire aye ido. Aya mwira ido. Diko isto ya na mbeca itahuana. A lot of money. A lot of money. A lot of money. Jiwa go kinya kiwa ke urathimo. Oh yes. Kiwa moga weku. Nyo turania na weku. Wika atia kundu ku. Ndokiri we muotani wa mbeca kiondorita. Oya. Oh yes. Ono muthe nduka na kigina. Omuthe sura kigina bado. Oh yes. Eto kunekereria mbeca bari. Turajena shigana. Umuthi ri. Ngurisia no twaje na meri mari ri. Uga ciringi 200. 200. Uga maikomi. Uga ma 20. Mathate. Mavote. Mavete. Uwe, mavete. Ni twaje na 200 ma 60. What? Yes. Eka JKA. Oratha kana JKA we turaje na 260,000. 260,000 Kenya shillings. Icio ni cio turaje na cio muthenya wa mothe. Ahotani ithari na tuthia tukiongagirira orogu as we move. Sikiambataga. Naguo turari andu aria maigiriire maria mbere atano ri. Automatically mutambo thiro maikirie mundu 5,000. Oho. O itha tukianjia aria maranjia 5. 5. Ukaboka ni 5. Tokie mahia. Ndio. Geria ringi. Tukunengere 260. Ndio hapo sasa. Ahotani ithari giki marino kio mundu 260,000. 260,000. Manengere pay bill. Mundu arafatara gwika undu muhuthu muno tugakunengereria mbeca ici. Thie thiini wa thimu yaku. Hari ugo thiini wa M-Pesa, ugathie lipa na M-Pesa. Ugekira pay bill number niyo 736434. Na beo ni huthu muno. Oh yes. 736434. Account ni kameme. Account wekira ritwa kameme oikia shiringi 100 peke yake. Uguo waigua. Turaje na 260 tuthie tuongereire no ririkane uguo ngoni auga andu atano a mbere. Itarua atha mugwanja ni maikirio. Atha inyanya aria meguthaka atano a mbere. 5. Idari atha kenda. Ngori. Eni. Ukane ombesha ukageria ringi. Niguo tukunegereria 260 na itha tukune ahotani igana. Twathie na ahotania na ithari. Ithari tukwenjia na ahotania na. For them. Tukuhurire thimu. Tukwitire mbeca ici 260 urafatara gwika atire ke gucokerera ringi thiini wa thimu yaku hari ugo thiini wa M-Pesa lipa na M-Pesa ugekira pay bill number niyo 736434
34 na mbeo ni hotho muno ni 736434. Oh yes. Account ni mwekera itoka meme. Amount wafikira. Yes. Tukupe pesa. Tufugue kiondorita namna hiyo. Ni. Oh yes. Reure. You see omothe ni old school Thursday. Tukiaragia twana hau gatene. Na tondu mama witu haha ri. Nigwenda kwaria uhoro wa tugikura riu mama. The categories of uncles. Ndiwe ma challenges maria mwageragia. You see uncles, and they are very authoritative people in the society. In the Munomamari, Matiado, they were quite bare. Matiana, Adho Munini, Nado Gomukuru. No more alcoholism. The Gomukura, the Womunini, those were utterly disciplinarian. Okay, we are new with it was Gobe. Kwanja special ukorere thoguo ni aruta aira kuruta Mombasa kana Nairobi ndoneka mucie oka from time to time ohete waigua atiri ni kwenda ngwethire thoguo karanja tondu thoguo nake ni atigaga authority aka invoke article 2 ati ona mamu thoguo cio mukururi ni atiketio nginya gukura angienda no akurigio wega no akwa assassinate. Yes. Okay, we see no wathi gwe thoguo mukuru kana thoguo munini. That was not a small case. Ore mete nyukwa. Uwe haria. Yes. No wathi ya we haririo ne ba. Yes. We ore mete ginya nyukwa. Na nwe thoguo mukuru okari. Waigua kwira atiriri gathuba. Muthuri uyu etungumanagie kuria Cap Sambet. Amurere. We othome. Ucoke guku ni urora tucui twa neighbor. Na nwe thoguo mukuru ri akuhura mercilessly tondu thakame yaku ndamiri. Omaku ndari. Daddy. Hello Omaku. You see uncles. Uncles they were quite friendly. So no manya uncles ni amwena wa mami guo. Mama ri. No kona mayako. Ndeka kwa mama. Niguo. No oyo mayako. Exactly. No mama. No mama. Mama guo. No na mama yadi. Ni kwari o categories. Ni kwari uncles meo mari very stubborn. Ni kwari mari resourceful. Na ni kwari mari disciplinarian as well. Kwe ma uncle we wona oka kiundu kiu ni gioka wega muno acerete. To ni goka na goodies. Very jovial. Na most spoil. Yes. Mama guo goka gwi atiriri. Na nikiuyo akira akarite oguo. Ana ni maragitwara guo kuria kugimarai. Mbeca irakiaga igukiaga nikika kurenda gucigana. Maretagia 8,000 gwe ne kurathio kuria. Mbeca icio ni athie rucio. Those were good uncle. Very good uncle. Yes. Anu athaguo mukuru mauga ati horo cio ngwiciria tugweterera ithe. Ona jona tagithire. Ithe ri. Ithe ni we no horo cio tondu mbeca icio ni wakiigua ni nyingi. Nagizoka mukuru walo. Anu athaguo mukuru ri na athaguo munini they had entitlement. Atarugi nentwale ti horo cio na thaia ri. Ukimetera igongona ri. Acio ni makuragia atiri tugagiruka atia. Yes. Tugoka. Okwenda tugoka atia riu ni gitubangire ngari. But your uncles watajipanga. Niguo guthudia. Mekore kundu kuriku. Meguka. Yes. Ona igongona rigithiara mbere athaguo mukuru makwira atiri. Alipandire kandi ona kondo guku ni kumboe kire kindogo. Unginengera suria ria ngiri ni mekuhiuka he handu mona. Handu mona. No mahe hore handu hariku. Mayoka mayisaja muke tondu ithuo tukiri na mucii. No kiaturia raini ya uncles. Amona uria wako wamugo ni mabanga raini njega na tubasa. Aya riu akwanyu ri moka wothe makanyiterera gitanda kimwe. Matiko bagutambure tora ndeko remwe. Moka makanyiterera gitanda kimwe kia mwirika. Netware oriri yuyu. Ona rema tana ona no menyitegere. Marore de ugu. Ura biseo mukaju. Ni hure wega. Thank you geto horira irohi.
Oh yes. I tell you. Karibu sana dhini wa Old School Last Day. Yes. Uwe niguo hoka dhini wa JKA. Watu wale dhini wa